Yewe ngenisa wethu impela sibona lapha ke injabulo ebhalwe emehlweni kulona ke igcamelisha ngenkathi ke belipapasha phela ke imfihlo ngazo ke izinsimbi ke azidlala lapha ke emcimbini ke wedandi July. Bafethu apha masikhuluma kakhulu ke ake siqale sinibingelele kuyona ke imboso seri MTV sithi nje masiqala ngene ke channel ake wenza kulungile uciphizo subscribe na notification bell cause sithola zonke izindaba ke ezishisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wenganiza wethu impela sibona lapha ke injabulo ke ebhalwe emehlweni kulona ke igcama emva bayilikhiphe yona ke EP yakhe ke enezingoma ke ezu4 kanti ke wenganiza wethu impela ke zona ke lezi ngoma ke ezihleli kuma trendings njengoba ke ezenza ke amawololo bafowethu impela ke igcamelisha bese sehluleka ukona kuzibamba ke ngenxa yayo ke injabulo wathi hey impela ke nina ke balandeli cha kusekuningi ke okuseza ngoba phela ke kusanezinsimbi esazisigodlile esazidlala lapha kuyidandi July ke nazo phela ke ezisezophuma ke nayo ingoma bafethu impela ke zibe indaba ke ezinhle kakhulu ke kulezi kubathandi nabalandeli ke ebomculo kaMaskandi bafethu ke uphina waveza ukuthi hey impela phela lapha endimeni yomculo kaMaskandi ke impela ke sisazogana baseza ke nabo phela ke abesimame ke abazothi ke basigane bafethu impela ke usho njalo phana ke umthandini okuyilona ke igcamelisha liveza phela indaba yezinsimbi ke adlala phana kwedandi July waphinde waveza nokuthi hey useza phela ke nezikhethi ke ezisazophithizela ke emagcikeni hayi bafethu impela thina ke simbuso sethi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.